Ni mu gihe rero isi yose n'abanyarwanda twibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi, isi yose ikomeje kugenda itanga ubutumwa bw'ihumure ku banyarwanda. Ni muri urwo rwego uyu munsi Rwanda Updates iraza kwibanda cyane ku butumwa ibihugu bitandukanye byagiye bigenera abanyarwanda muri ibi bihe bitoroshye turimo kunyuramo. Ni icyumweru twahariye kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi. Turaza kwibanda rero ku butumwa ibyo bihugu byagiye bigenera abanyarwanda. Muri iyi nkuru ubwayo tugiye guhera ku butumwa bw'Ubufaransa nk'igihugu muri iyi minsi cyakajije umurego ku birego ndetse no gutoteza u Rwanda bashinja ngo kugira uruhare mu makimbirane yakomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora cyo nkuko byakomeje kugaragara, ni bamwe mu badepite n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje gushyira igitutu ku Bufaransa, bagera naho batangira guhakana uruhare rwabo muri jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Emmanuel Macron, ni perezida w'Ubufaransa, yaje hano mu gihugu cy'u Rwanda asaba imbabazi abanyarwanda ndetse anemera rwose uruhare Ubufaransa bwagize muri jenoside. Ni muri urwo rwego rero ku munsi w'ejo n'ubundi yandikiye u Rwanda ibaruwa ngiye kubangarukaho, yayanditse mu ndimi ebyiri, Igifaransa ndetse n'Icyongereza. Niyo ngiyo ubonaho imbere yawe. Reka rero nanjye nyigusomere yose uko yakabaye, hanyuma rero ngana ku musozo ndaza kukubwira amakuru yemeza ko Ibuka yasabye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi n'Ububiligi baryanwa mu nkiko mu buryo budasubirwaho. Reka tudatinze tugusomere iyi baruwa itangira igira iti: Emmanuel Macron, perezida wa Repubulika y'Ubufaransa, tariki 7 Mata 2025. Tariki ya 7 Mata 2025 ni umunsi wo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ubufaransa nk'igihugu kiyemeje gufatanya n'amahanga mu guharanira kwibuka ukuri ndetse no guharanira ubutabera, buhagarariye rwose urufunguzo rw'itariki nk'umunsi mpuzamahanga wo kwibuka. Uyu munsi igihugu cy'Ubufaransa kifatanyije n'abanyarwanda bose muri rusange kibagezaho ubutumwa bw'ihumure, kwifatanya ndetse no kubashyigikira mu buryo bwimbitse muri ibi bihe bitoroshye barimo kunyuramo. Turashimira rwose ubutwari n'umutima wo kwihangana byaranze abanyarwanda, babashije kuva mu icuraburindi bakongera kuba igihugu gishingiye ku bumwe ndetse n'ubwiyunge. Ni mu masaha y'uyu munsi wo kwiyumvisha uburemere bw'amateka, ndongera rwose kwiyemeza kutazigera ndeka urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ko ruhungabana cyangwa se ngo rusibangane. Ibyo rero ni ingenzi cyane, ariko nanone cyane muri iki gihe hakigaragara abashaka guhakana cyangwa se guhindura amateka yakorewe jenoside mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'amateka aremereye u Rwanda rwanyuzemo, ndetse rero bagakwirakwiza urwango hirya no hino ku isi, amagambo n'ubuhamya buteye agahinda ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, bigashimangira rero ko isi yose ikwiriye kwifatanya n'igihugu cy'Ubufaransa mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kurwanya abo bose bashaka kugoreka amateka, bashaka kugarura urwango aho ruva rukagera hose. Guhera rero mu mwaka wa 2019 tariki ya 7 Mata yashyizweho nk'umunsi wemewe n'amategeko wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni ikimenyetso cy'umuhate wo gusigasira inyigisho zaturutse muri ayo mateka mabi cyane u Rwanda rwanyuzemo, dufata nk'ay'isi yose, binyuze mu burezi, ubushakashatsi bw'amateka ndetse no mu butabera. Nkuko rero nabisezeranyije, ubutabera bukomeje kugenda bushyirwa mu bikorwa hagamije gukurikirana ndetse no guhana abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi baba ku butaka bw'igihugu cy'Ubufaransa, abahakana jenoside cyangwa se abayipfobya. Imanza nyinshi z'ingenzi zimaze kuburanishwa hano mu gihugu cy'Ubufaransa, kandi ubutabera bwarakozwe. Ni n'igikorwa Ubufaransa buzakomeza mu rugendo rwo gushakisha abo bose kugeza barimbuwe ku buryo bwa burundu. Ibyo bikorwa ni ikimenyetso cy'uko igihugu cyacu cy'Ubufaransa kiyemeje rwose guhangana n'ibyaha byo kudahana ndetse no kurwanya amateka ndetse no gukomeza gusigasira ayo mateka turwanya ko yazigera yibagirana.
ngubwo rero ubutumwa bw'akababaro bw'igihugu cy'Ubufaransa ku banyarwanda muri rusange turi muri ibihe bitoroshye. Gusa hagati aho ngaho nk'uko natangiye mbikubwira, Ibuka yasabye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'Ububiligi ko bijyanwa mu nkiko. Ni iyihe mpamvu? Reka nkomeze mbigarukaho. Ni perezida w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, Ibuka, ni Dr Gakwerere Philibert, yasabye ko ibihugu bishyigikiye umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi ko bajyanwa mu nkiko mpuzamahanga. Ibi rero byose ngiye kuba mvuga yabigarutseho ubwo abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bari bateraniye muri BK Arena ahabereye umugoroba wo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi. Dr Gakwanzire yavuze ko muri ibi bihe hari ikibazo gikomeye cyane cy'ingengabitekerezo ya jenoside ituruka ku basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda bari muri FDLR, bagamije kurimbura abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse no gukomeza umugambi wabo batangije wo kurimbura abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko umuryango Ibuka ushimira rwose umurongo u Rwanda rwafashe muri iki kibazo n'uburyo rwashyizeho ingamba zitandukanye zo kurinda umutekano w'abanyarwanda. Aha yagarukaga ku ngamba u Rwanda rwashyize ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Dr Gakwanzire yavuze ko ibihugu bishyigikiye FDLR bikwiriye kujyanwa mu nkiko. Ati birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi, Ububiligi, aho rero umuryango Ibuka ubona ko rwose ibyo bihugu bikwiriye kuregwa ni mu nkiko mpuzamahanga kuko iyi myitwarire idakwiriye mu by'ukuri kwihanganirwa. Nkibutsa ko mu mpera z'umwaka wa 2024 hagaragaye abantu batatiye urugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa bica barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Asaba ko rero uzahamwa n'icyo cyaha agomba kubihanirwa nk'uko bikwiriye, ku buryo rero bibera isomo n'abandi bose. Dr Gakwanzire yavuze ko nubwo u Rwanda rwakoze uko bishoboka kose mu kwita ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi, ariko nanone bagihura n'ibibazo cyane cyane mu bijyanye n'imiturire. Muri miliyari zigera kuri 1,522,522 zo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage zagenwe mu ngengo y'imari y'2024-2025, izigera rero kuri miliyari 15 mu mbabarire na miliyoni 222. Hanyuma rero ngo kuri ubu ngubu izigera kuri miliyari 4.8 zagenwe mu mirimo yo kubakira abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda mwaka w'1994, ndetse no kwagura inzibutso za jenoside. Ni muri izo miliyari 4.8 izigera kuri 3.8 nizo rero zagenewe umushinga wo kubakira abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kigaragaza ko abantu bagira ihungabana mu cyumweru cyo kwibuka abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda 94 bavuye ku bihumbi 4 mu mwaka wa 2011 bageze kuri ubu ngubu ku bihumbi 2. Urumva ko ari urugendo rwo kongera kwiyubaka rurerure. Dr Gakwanzire yagaragaje ko muri ibi bihe hakigaragara indwara zo mu mutwe zikomeye cyane abarokotse jenoside n'abakomoka ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda bagihura nazo. Ashimira rwose ingamba zashyizweho mu kuzirwanya, ariko nanone asaba ko zakongerwa izo ngamba. Ngayo nguko rero mukomeze mugire ibihe byiza, kandi rwose muri rusange dukomeza kwibuka twiyubaka.